nina bakathambekeka wona walowayo thambekeka weyisintambanana nangeinyembezi uZulu laduma obala lapho ungemunga ungemtholo uhlamvana bhula umlilo endulinde ubaswe nguMantshonga benoqelebana usinakanaka seyincwadi ebeyibhala uMalimade kwabamhlophe abelungu ukhaba limile lodwa ngasenhlungwana amanye amakhabe emile ixexeleke ngiyababingelela abenkosi umntungwa lona kwikholo Khumalo TV ku-YouTube ngethemba nisaphila nina beqhawe cha sisaphila thina emantungweni nina bezulu eliphezulu umntwana wasezulwini umntwana uDabulamanzi kaMpande uyena lona inimbona esithombeni nina beqhawe kuthiwa wayezalwe ngo1839 umntwana wasezulwini okusho ukuthi ke wazalwa ke kuphele ke unyaka owodwa kulwe impi yaseNcome yalwa ngo1838 yimpi lena eyabe iphakathi kweSilodingane kanye ke namabhunu yabe iphakathi kukaZulu ngaphansi kweSilodingane kanye ke namabhunu kaPretoria siyalwa ngo1838 mhla ka16 kuZibandlela nina beqhawe emva ke kwalempi kwabakhona ingxabano phakathi kukaMntwana uMpande onguyise ke womntwana ke wasezulwini umntwana uDabulamanzi ingxabano ke leyo ke yaba phakathi kwakhe neSilodingane yaba phakathi kukaMntwana uMpande neSilodingane leyo ngxabano ke yaholela ekuthenini ke umntwana uMpande agcine ke ewelele ke esilungwini emabhunwini nina beqhawe nina bezulu eliphezulu nina benkosi umntwana ke uDabulamanzi unina kwabe kuUndlunkulu uNsiyane wakwaQwabe nina benkosi kuthiwa ke wazalwa ngo1839 umntwana ke uDabulamanzi kuthiwa ke wazalwa ke othukela nina beqhawe besanda ke ulwela ke uthukela nina beqhawe bephikelele khona ke emabhunwini ke esilungwini nina beqhawe kuyileso sizathu ke umntwana ke uDabulamanzi wethiwa ke igama likaDabulamanzi ngoba ke wazalwa ke ebesanda ke ulwela ke uthukela nina beqhawe nina bezulu eliphezulu kwase kuthiwa ke uDabulamanzi nina ke bezulu eliphezulu wazalwa ngo1839 nina beqhawe ezulwini ke kwabe ke kuyisigodlo wesinye ke seyigodlo siloke uMpande isiloke sakwanodwengu isiloke uMpande nina beqhawe lesigodlo lesi sabeke sakhe ke ngaseshowe lapho ke kwagcina khona ke kwakhe khona inkosi yabakwashange inkosi ke uyamela kaphangandawo nina beqhawe yakha ke umuzi wayo wasenkanini nina bezulu eliphezulu umntwana ke uDabulamanzi ke kubuthwa kwakhe wabuthwa ke nguyise isilo uMpande ngo1858 wabuthelwa ke ebuthweni uDloko nina beqhawe ibutho ke uDloko labe ke lingelinye lamabutho ayeqapha ke umuzi ke wakwagqikazi isigodlo ke sakwagqikazi nina beqhawe wabuthwa ngo1858 ke umntwana ke uDabulamanzi ebuthwa ke nguyise umsimude wavela ngesiluba phakathi kwamangisi namaqadasi umdayisa ibela kweliphesheya uzalukazi zosala emanxiweni amaxhego ayokusala emzileni nina beqhawe kuthiwa ke umntwana uDabulamanzi wayenemba ke ngenhlamvu wayenemba ke ngenduku yamagwala wayengageji nina beqhawe induku yamagwala ke kuyisebenzisa kuthiwa ke wayefundiswe uJantoni uJondani ke umlungu wabe ke engumngani ke wesilo ke uCetshwayo nina beqhawe uJantoni ke lona ke kwathi ke sekuzoqala ke impi isiyonyathela abantwana sekuseduze ke ukuthi inyathele ke abantwana uJantoni ke lona ke wasihlubuka ke isilo ke uCetshwayo wayogqisha ke nabakubo kushuthi kwase kusondele ke impi ke yasesandlwana nina beqhawe impi kasesandlwana ke yalwa ke ngo1879 nina beqhawe mhla ka22 Masingana uJantoni wasihlubuka ke isilo uCetshwayo wayo qisha ke nabakubo amangisi impi yasesandlwana yabe ke iphakathi kwamangisi kanye ke noZulu ngaphansi kwesilo ke uCetshwayo uZulu ke wawudla ke umhlanganiso ke kulempi mhla ka22 Masingana 1879 nina beqhawe ngalo ke lolo suku ke okwalwa ngalo ke impi kasesandlwana umntwana ke uDabulamanzi kuthiwa ke wathatha ke amabutho ke kwabe ke ukhona ke kuwo uThulwane ingoba makhosi uNokhenke kanye ke namanye ke amabutho waphikelela nawo ke enqabeni yamangisi yayingapha ke ngakodandi nina beqhawe igama layo ke uma ngaphosisi kwakuthiwa ke iRocksdrift uma ngaphosisi kuthiwa ke leyo nqaba ke amangisi ke ayegcine ke kuyona ke ikhali kanye ke nokudla nina beqhawe inhloso ke yomntwana kwabe ke kuyoshaqa ikhali ukuyothatha ke ikhali kwabe ke kuyoshayela ke isipikili sokugcina emangisini nina beqhawe nina bezulu
bezulu eliphezulu. Kodwa ke kwagcina ke kungenzekanga lokho. Impi kaZulu yavinjwa ke indonga, kuthiwa ke leyo nqaba yayibiyelwe ke ngeindonga ke ezinde nina beqhawe, kubekwe ke namasaka, ngoba kuthiwa zagcina ke zikwazile ke ungena ke ezinye ke insizwa ke zikaZulu ke kulezo indonga, kodwa ke sahlangabezana nobunye futhi ubumzima, ezinye ke ingqinamba, amasaka ke ombila, kwazise ke futhi ke kwakusebusuku, zazingaboni kahle, kuthiwa zagcina ke ilimazana zodwa ke insizwa ke zikaZulu. Kwazise ke selokhu kwathi inhlo impi ke kaZulu yayingakaze ke ilwe ke ebusuku nina beqhawe, nina ke bezulu eliphezulu. Kuthiwa ke le mpi ke yalwa ke ubusuku bonke, impi ke yaseshiyane, kuthiwa ke impi yaseshiyane ke lena nina ke bezulu eliphezulu ke eyaholwa ke uMntwana ke uDabulamanzi, nina beqhawe. Kodwa ke yagcina ke ingakwazanga ke ukuthatha ke ikhali, yagcina ke ithe khumu ekuseni ke yaphindela ke kwaZulu ke ondini nina beqhawe. Insizwa ke zikaZulu zalimala ke impela ke, ezinye zasala khona enkundleni, nangasohlangothini lwesitha, kuthiwa ke isitha ke salimala, kwalimala ke isitha ke insizwa zesitha ke eziningi, namambuka alimala, kwazise phela amangisi ayelekelelwa ke ngamambuka nina ke beqhawe, nina ke bezulu eliphezulu, nina benkosi. Kuthiwa ke isilo ke ucetshwayo ke samgxeka kakhulu ke uMntwana wasezulwini ke ngokuphaka ke lempi ke yaseshiyane, sathi besingekho ke isidingo, futhi ke wedelele ke umdidiyeli ke wempi yasesandlwana, umdidiyeli untshingwayo kaMahole, kuthiwa sakhwela impela sadelika ke isilo ke ucetshwayo ke kumnawaso ke uMntwana wasezulwini, nina beqhawe, sathi ke besingekho ke isidingo, nina beqhawe, nina ke bezulu eliphezulu, sokuphaka ke lempi yaseshiyane, nina ke bezulu eliphezulu. Kodwa ke sikubonayo ke futhi sibona ke ukuthi ke uMntwana wasezulwini akasibambelanga igqubu esilo, ngoba simbona futhi eqhubeka elokhu ke elwe njalo ke ngakuZulu, elwe ke ngokuthembeka ke ngakuZulu, ngoba ke simbona ke futhi ke empini ke yaseGingindlovu mhla ka2 kuMbasa 1879, wayekhona naye ke uMntwana ke waseGingindlovu. Impi ke lena ke eyabe ke iholwa ke uSomopho kaYikhala waseBathenjini. Kusho ukuthi ke emva ke kwempi yasesandlwane kwaba khona ke izimpi ezaqhubeka kanjalo nje, kwaze kwaba uNcwaba ka1879, lapho ke kwaboshwa khona ke isilo ke ucetshwayo, sagcina ke sidingiselwe ke eSt Helena, nina beqhawe, nina bezulu eliphezulu. uMntwana ke uDabulamanzi wayelokhu ke eqhubeke njalo ke elwa ke ngakuZulu, akazange kasibambele ke igqubu ke isilo, nina ke bezulu eliphezulu, ngokusithethisa ke ngokuthetha kwaso, ngakubeka kanjalo, nina beqhawe, mayelana ke nempi ke yaseshiyane, nina bezulu eliphezulu, akazange ke abambe ke igqubu, nina ke benkosi. Simbona ke futhi ke elwa kakhulu ke kumzabalazo wokubuyiswa ke kwesilo ke eSt Helena. Uyena ke wayehamba phambili ke uMntwana ke uDabulamanzi ukuthi ke makubuye ke isilo ke eSt Helena, lapho ke sasidingiswe khona, nina ke beqhawe ke uMntwana ke uDabulamanzi. Wagcina ke ekhotheme ke uMntwana ke uDabulamanzi ngo1886 mhla ka22 kuMandulo, 22 September. uMntwana wakhothama esemncane impela, ngoba uma ubuka kusuka ngo1839 uya ku1886, kungaphansi kuka50 years, kungaphansi kweminyaka engama50. Ngakho ke uMntwana wasezulwini wakhothama esemncane impela, nina beqhawe. Ake ngimeke lapho nina bezulu eliphezulu, ake ngimeke lapho nina bakamdayisabela kweliphesheya, uzalukazi zosala emanxiweni, amaxhegu ayokusala emzileni, inhlehlanyovane kaNdaba ehlehle futhi ngobulawayo yayithatha zonke izihlangu zombelebele, yayithatha zonke izihlangu zodlambedlu, uSomnandi kaNdaba woza ngangumlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Nina beqhawe niphile nje.